Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Sveti Ante Cim Mostar, Bosna i Hercegovina. Vidjeli smo goste iz Slovenije, evo nam i dragi gostiju iz Bosne i Hercegovine. Društvo vuče korijene iz davne 1872. godine, kada je nastalo u Franjevačkom samostanu u Mostaru. Djelovali su tako do početka Drugog svjetskog rata, tada je rad bio prisilno zaustavljen, a obnovljen je rad 1993. godine. I oni nam donose raznolikost narodnog stvaralaštva. Pozdrav od dragim gostima iz Mostara, iz Bosne i Hercegovine.